charishpa kanahunchik nachu shinaka kaypimi charipanchik ñukanchik mama Michita ña kambi wasi ukumanta ashtawankarin ña riqsichishpa katigrin nachu kay hampikuna hawamanta artritis hawamanta rimashpa katigripanchik shinaka alishamushka kapay mama Michita ñami wayraman kunanka lluksishpa kanahunchik. Yupay chaypani Mashi Carmelita ali punllakuta charipay shinallata kikin kay ukukupi función ukupi ñawpaman llukshipanki shinallata hawapachamanta yaytuyus kikintapish bendiciashpan charihupachun nishpami saludapani en primer lugar nachu. Yupaychani Mashi Michita ari shinami katishpa kagripanchik ashtawankarin kaypika kunanka ña hampi hawamanta rimarina punllapi kapanchik nachu shinaka kay artritis nipanchik chay kay imata kapanka kaykuna hawa riqsishpa katipashun. Bueno ñukakunan kay miércoles 18 pi shamuparkani Villankapa que sobre artritis manta nachu chayka imata kan chayka ñukanchik tullukuna chay makikunapi chakikuna tullu nanaykuna hapin nishpa ninanta llakilla kanchik nachu imamantapish manara estalla kanchik pero ña nanan ninchik chaykupami wakin hampikukunata charipanchik nachu kayka kapan es kay hampikuka na solo tullupalla sino kapan es upiana kapan jugokunata rurashpa kanchillatami charipanchik wasipi tukuylla cosaskuta kay plantakukunata kay yurakukunata kay muyukukunataka wasi ukupi charinchik pero shinapish wakinpika mana riqsimantaka na atinanchik imapallata sirvin y muchas de las veces pankakukunatapash hapishpaka kuykukunaman kuchikukunaman unakashpaka abonomi nishpa iman mundunapanchik nachu pero chayukunashtami ñukanchikpaka hampi kapan nachu bastante hierrokunata charipan panka verde cosaska apunte hierro kashka kapan nachu paykuna charin es hierro, calcio, potasio chaykunata charin azufrekunata ima charin wakinkunaka nachu chaypimi kaypika kay plantakukunawanka bajayta ushapanchami nachu presión altata charishpapash kay juguta rurashpa upyayta ushapan shinallata ña kutin hígado menikpipash hígadotapash kaywanllata bajayta ushapan shinallata muchas de las veces wakinka colon nanayta charinchik nin colon atrasarinajunchik nin na ushanchichu nin o sea deposición da shinankapak wakinpika atrasarinchik nin nachu colonkunawan ninan nanaykuna wakinka choferkunalla kashpa tiyan kashka kan y ña kutin shinallata warmi mamakunapash embarazada ima kashpaka maquinapi yalin yasha pesuwanka ñukanchillata joderinchik ñukanchikpa saludkunamanta nachu chaymantami kunan kaypika maypilla uyakukunamanka wakin hampikuta yachashkakutaka kutin wayrakuman llukchinkapak shamupani imakupashi estalla imankana kan nachu hapipana kapan kay artritispa y shinallata chay bajankapa presión alta kunata hígado colonkunata rurankapaka charina kapanchik ñukanchik wasipika kimsa remolachakuta remolachakutaka pilashpa kimsakuta wasipi pankakuta nashitana kan ña hipallakunipash chaypi ña kutin shinallata charina kapan zanahoria amarillata chay zanahoria amarillakuka ñukanchik supakukunapi churashpaka mikupanchik wakinka mikunchik wakinkana mikunchik chaytapish pankakuta nashitana kapan sino charikунalla kapan shina chaypimi ministipanchik kimsa shinallata manzana roja mi kapan na chay manzana ana sino manzana roja kan es medio shina medio chawalla puka manzanaku tiyan chay manzana kana kapan shinallata kimsa y chaypimi kana kapan una taza de o sea shuk taza junta espinaca pankakuta mayllashka entonces chaykutami kay kimsa remolachamantaka zanahoriamanta y shinallata paygo mashtimi apiokumantaka apioka kana kapan shinallata
Másteme sukta tallugo kana kapan nachu cada cosas go pichurangapa pero ñukanchik como caro ya wakinga caro go pikausashpaka api utaka apana kapanchi es una sola yura planta utaka completo uta yanga llukchishpa apanalla kapanchi nachu chay primerito remolachaka ñukanchipa biksa ukukunata anemia kunata charin mana seguro mikunchi nanaykunawan atrasarinchi shinashpa chaykunata ayudangapapish kapan nachu zanahoria mi kapan ñukanchik uma tullukunapi del todo na hasta maytapash pensarishpa ñawikunawan borrosukunay ima tukunchik shinakunapa ayudangapa kapan nachu manzana mi kapan ña kutin ñukanchik manzanaka ñukanchik wiksa ukuman chay mashtimi chay bacteriana ashaguta shinchiyarishkakunata pangallayachishpa golpechayukunawan mayllangapas shinallata espinaca imapami kapan espinaca kapan es ñukanchikpa alimento hierro y chaykunawan tandachishpa paykunataka complementashpami paykutaka licuashpa upyana kapan cada tutamandago durante 9 días me kapan nachu 9 días manda samana kapan pusak punchaguta shinallata pusak punchata samashpa kutin tigrashpa upyana kapan imana estalla difícil kan sino paygukunataka upyana kapan y shinallata fangagukunata zanahoriawan remolachawan shinallata fangaguta rurashpa chay yakuguanchatami licuana kan kay fruta sakay muyugukunata shina licuashpami ukuman ujita ushana kapanchi imapami kaykunata villachikupani porque wakinga doctor paman haykata rin doctor paman rikpi doctor papi kawpika doctor kaña tullugukunapika líquido tukurishkami ñana porita ushankichichu kay nanaykuna kaña operanami manishpa llakichikpika pinarishpa tigran nachu wakinkanakulkikuyman charinchik pero ñukanchipa chayra kallarikun nanaykunapa más que ashaguta samarichun ashaguta kacharichishpa katichunllapash kay plantagukunaka sirvin kay muyugukunaka sirvipan nachu chaykunata tandachishpa upyashpa kachunmi villachingapa shamupashkani kutin imashani huparkani pundakunamanta nishkani mayja yachajungapa munaka kimirimuychilla nishpapash rurkapashkani nachu pero ñakunangari ña radionkuman shamuni kayman shamushpa kaygupi wayrapi llukchishpa ashagu cada semana shukta villachishpa kachapani y shinagu kashkamanta maypilla uyagukunaka uyanakapan nachu hapinalla kan cuadernogupi hapishpa uyashpa rikunakapanchik ñukanchik presión altata charishpapash kay juguta upyanalla shinallata wakinpika colon nanayta charishpapash chayta upyanalla maki tullugukuna chakigukunata nanachinajupish upyanalla y shinallata chay licuashkata shushushpa upyashpaka chay tamugu kidan chay tamugu kidashkagutami mayja nana jugupika watana kapan ñakuti chay tamugutaka watashpa como mastimi kay remolachapa fangaka anchugu kan chayguta remolacha fangaguta huyallaguta shina makiguta shina mandashpa chaygupika lulun clarowan ninanda batichishpa aceite de olivo aceite de mastimi girasol y shinallata aceite de lenaza chay 15 aceitewan churashpa chapushpa chay nanahu punto pika watana kapan nachu ancianaguta kunuchishpa chay kapan es ñukanchik inflamarishka ukuman tullu inflamarishkata bajangapa kapan nachu chay ukunata villachishpa sakiripani ñukamanta nachu maypilla uyagukunamanga ari mashigukuna uyashpa kanahurkanchik nachu ari artitska kay tullu muku nanaykunatami nipankichik nachu ari chayka chaypa riksichishpa kahun nachu kay zanahoria amarilla fangawan kay remolacha fangawan kay yanuyta chuyanaka payta kay yanuyta yanuna yakuguta llukchingapa chayta licuana kan apio tulluwan apio tulluwan kutin chay mishmi espinacawan y shinallata manzanawan ari chay o sea kaypi receta kapan es de kimsa remolachata charina kanchi de normalmente wasipi entonces chay kimsa remolacha mandame shupunlla upyangapa karana kanchi shugusha shug remolachalla yaykuj shug remolacha kimsa zanahoria shinallata kimsa manzana chaypi yaykupan ña mastimi tasta hunda
o sea, shuktasun gugupi churashpaka nishpalla shina shupari hulla wawa mikuktastagupi shinagupi hundami yaykuhun espinaca chaytami licuashpa Imashata nipanki kay remolachata kimsata charishpa kutin shuktalla churana chayka shuk remolachapa tukuylla pankata Ar remolachaka tukuylla yaykuna kan shuk chay muyu bulago chayka licuankapa kapa kutin fangagoka yakuta rurangapa kapa igual remolachatapas chulikuana remolachata licuana kapan chay muyuguta muyo remolachaka licuarena kapan nacho chaychu apyukunante chaykunante tukuy chapukanka manzanakunante are remolachaka remolacha entero chay papa remolachagoka licuarejunmi remolacha papawan zanahoriawan manzanawan mastimi chaykunaka golpemi licuarejupan nacho apiowan apio tapashi chay trozogota suktatami churana apiotaka sukta tallugota ninchi chay trungugota sukta trungugota churana kan pero nacho ashtaka tukunka chayka na porque canacan es jugo purito na canacan y mapas o sea chay wakinga kutin trixtoradorata mana charinchi chay maquinagokunata chay mandami mastimi chay mastinishpaka remolacha fangagowan zanahoria amarilla fangagowanqa anchana yakugupimi churana chay yakugu llukshichu ama yanqa yakuta churankapa porque yanqa yakuta churashkaka nahanpi kan porque maymanta yanqa pay sumugulla kanakan sumu purito kanakan na kanakan yakukunata churashpa licuashpayman porque licuadorapi churakpika yaku faltan entonces chaymantami wakinqa licuadoragopi ruranqa yan kutin kaypi pashkan nacho ñukanchika runa gentikukunaka arnerukunata charinchi chayka chaypika rayayta ushan chay planta chay golpigota chayta rarashpaka golpigota ñakuta shinallata tandachishpa golpe rashashkata tandachishpaka kapina kan shuk yura findogopi churashpa chaypimi jugo puro llukshinka pero takayta manga ashtakanallaka na solo tiene que ser triturado o si no rallado kanakan o licuado pero puro cascago kanakan naka chayka kutin ñukanchik runa gentikupi kawsaymantaka chay trituradorta mana charinchi entonces chaymantami ñukapika kutin llukchijupani es chay fangagowan zanahoria fangagowan kashu fangagowanqa yakuguta timbuchishpa asha yaku shuk ishkay tastago timbujushpaka chay yakuwanllata licuayta ushapan chayka kutin jugo purito llukshin na kanakanchu yaku más na máximo unas 2 tacitas de café guta ufianchi chay tastagopi jundagulla kanakapan nacho chaykutalla churashpallami licuanakapan entonces chaykunata ufiashpa katinakapan nacho cada tutamanta 9 días samashpa kaña 9 días hepa kaña kutin tuta ufiankapa tigranakapan chishi tuta ña puñunkapa chinagomi chaykunata ñuka mandamupashkani chayka presión altataka bajanlla ari presión altatapish bajapan ñukanchik chay hígadowan atrasarinchininchik ñukanchikpa washa hígadokuta nanan rupan chayka yaku faltaymanta chaykunapipas chakipan nachu chaykunatapish avanzapan shinallata colonkunatapish mayllayta ushapan nachu chay kimsa cosas igupa paykutaka mandashpa sakijupani shinakukunata hampikukunata rurapashunchik llaqtakukunapi kawsakukunaka hueштawkukunapi tarpushpa hampikukunataka charinchik ashtakata ari imashigukuna shinami ña uyaparkanchik nachu imashinata kay hampikukunataka ña rurashpa kanakan ari ashagutaka rurankapa tiempokuta kurina kan nachu ari empeñota churana kan nipanchik na pastillas yanka hapishpa langanallaka kan shinapish kachka pastillaskunaka waklichishpaka katin kutin ñukanchikpa rurashka hampita kashpa llukchishka hampikukunaka mana waklichin ashtawankarin aydan yanapan nipanchik nachu aliyankapa shinami riqsichishpa kanakushkanchik ashtawankarin kay hawakuna mashigukuna shinaka mama michita shinami ña yupaychanchik ashtawankarin kay rurajuykunawanka ña imashina nipanchik ñukanchikpa hampikunatallata shinchiyachishpa katipanchik nachu ari shinaka imapash ashtawa paktachina kashpaka paktachipashun mama shinallata maypilla uyakunata convidayta shinagripani porque ña ñuka partigumanta nijupashkani
llaqtakunapi kawsashpapish mayqa yachaqunkapamunaka shamuychi yachaquychi manishkani nachu. Ahora es cuando kunansi nigripani mayjan yachaqunqapa munashpa tal vez tiangami personawkuna o maypi kashpaka tiyagukuna o wambra tiyukuna tal vez munakuna tianga yachaqunqapa hambikukunata nachu hambikukunata yachaqunqapa munashpaka ñami ñukanchika paskay kallaripanchik kay 26 de octubrita juevesta ñukanchik hambi wasigupi ña llankay kallarigripanchik yachachishpa shuk tallerku cuentakuta kugripanchik. Entonces convidashka kidapan shamuchun hambi pastigumanta yachaqunqapa porque chaypi ña yachachik kallarigripanchik shinashpa yachajupachu porque napakta shunllu golpe mundo entero chaykarimbashi yanga shamunajunqapalla wakinpika ñukanchik makipi hambikukuna tiyakpipash maski shuk watakutallapas salvanata haykata nanaykunawan imashapas ruranchik nachu tutakuna nanay hapikpika mana ushanchichu tutakuna maymanta imasha hospitalkunaman kalpankapa o rinkapa wakinpikari urkukunapi shina llaktakunaman kawsaykari autokunapish illashpaka atraso kanchik nachu shinakunamantami ñukaka shamupashkani parlashpa ñuka che coordinador kunawan parlashpa shamuparkani entonces kunanka tallerkuta paskay kallarikripanchik hambi wasipi y kimirimunalla kapan chayman nachu yachaqunqapa munashpaka ashaku ripashunchik jueves punllakuta shinallata killakupi ishkay viajekuta tallerkuta ragripanchik. Ima horas kamanta kanakapa? Creo que las 10 de la mañana ta kallaririnka yuyarin nachu porque horasta mana fijaripashkanchik pero ni a las 10 gota chaypi kashpa porque 9 de la mañana ta ña ñukanchik más atención ña katipanchik nachu. Entonces chaykumanta convidashka sakiripan mayjan yachaqunkapamunaka hambi wasikuma shamunalla kapan chaykupi punkupas kashka shuyanakupashun nishpa convidashpa sakiripan. Sumapacha mashiwakuna shinaka ña convidarishka kapankichik wakin yachaquykukunata imashina ñukanchikllata hambirinqapa shuk ñukanchik kimiria kawsakukunata yanapankapapish nachu mashikuna shinaka paginishpa ña rikukukunamanta anchuripanchik mashi Yapaychapani mashi Carmelita shinallata kaya semana ña kutito parinakupashun shinallata kikinpa kayman kay semanawkunapika huyay Dios kikinta huyashpa charikupachun shinallata maypipish uyakukunata ñuka comunidad Tangali, shinallata Oksha, Quito, Puembo, shinallata Cayambe, tukuy Oksha, chaykunaman saludashpa kachapani y alechishiguta charipankichik tukuy yawkunallata Señor Jesús bendiciashpa kikinkunata cuidajupachun nishpa mañapani.